Nairobi uguo waikara ku ndoka Nairobi uguo kana ndanjiriria nduguka Nairobi na gwe kwanjia riu maisha riu wi wi kwanjia maisha wi wiki 44 single no yari flat azine bro tiyo yari flat yari ya gorofa ni mweka igiri na gorofa ni nyumba ya gorofa tondu matiri mahota kuririti horo wa riri wa apartment na nyumba ya gorofa nyumba ya betio hathiri nditaragwo ground furo nikaigua andu mambia kuga atiriri aikaraga nyumba yo ri ni ya gorofa igiri naona kana ithatu naona ndio different apartment ri ni nyumba yakitwo ina gorofa kuma kenda daihu na ni nyumba ina ngia balcony nyumba cia gorofa itikoragwo o apartment ni nyumba ina nginya balcony balcony njega biu ati ona ungithie ku nyumba yo ri ugetha nyumba ri atiri handu muonaga na mwene ona mwene ni hinya kuri ate ikaraga ona andu moi kaige korera manage ni agent no nyumba cia gorofa ri ni ukoraga ona mwene ri aikaraga uthio kerwa atiriri uthia maita mengi ukoraga atumia maikaita uja hambari senyu msuri nilikuwa nauliza kuna vacant kuna walikuwa huko third floor sijui kama iliingiwa enda unaona house C7 enda ugonge huko ni kwa nani huko ni kwa mwenyewe apartment re apartment kuri hari urihaga na bengi ugaikiria kiateka ukamufordera message wariha nyumba ya gorofa ri ni ukuriha mwene cash in hand mucamanetie kinyumba mwene ni akuya baribari na ni wikaikaranga gotarihite agakuringaringira apartment ri ungikara utarihite ri mwene ndakuringaringagira ta nyumba ya gorofa na mwene ona ni waikara nyumba ya gorofa muno utarihite ri ni akagira kuburi ingi apartment magutecaga na tundu twa kawaida ati uko ni sayo ni kuriha rent ukarengerwo mai thitima nyumba ya gorofa ni ukurara nja ni ukora kuburi nene ukira yaku nyumba ya gorofa ndiri balcony iria na iria ikoragwo na balcony ri ti nyingi na ti balcony ingiguteithia ni ya kuiga mitungi yakoiga ki mitungi riu ukoraga nyumba cia gorofa ri na apartment ri nyumba ya gorofa ri mundu uria ikara ku kiatika ri ni wokona sabine ikoragwo iyo imwe na ni yako yandikiirwo mathaa gate hingagwo thaa 5 cia utuku ku ngiuka 10:33 gate ni hinge mwisho ni inya na nuthu na wahinga ni akoragwo eritwo gutire gukiria kiateka mukorio ni mwaine ni umuikagia kanyamu no apartment ri o mundu akoragwo na safi yake na ni kuri wiyathi anaona kugiwa ikora ni kuri soja nyumba cia gorofa ri pack at your own risk nyumba cia gorofa ri mukoragwo muoyaine inyuothe ni mweno ukakinegenaga utuku tondu igua moria atiriri Mama Mso na jana kuna mtu alikuja huku akiwa anapiga makelele atuamshia watoto. Kaigua mamenya kama u. Information ya nyumba cia gorofa D4. Wa D4. Nyumba cia apartment ri mutikoragwo moyaine
apartment ni mukwaga kumenyana Yes. tondu riu kiria mungikoo mugicea no anga stairs Yes. na lift agoro ni kuri lift Na area. na kuu area tire wa kwambatia ati uyu ambatirie Yaku ni wekera ruthingo-ini. unadunga kwa ukuta. Yes. Na information ya gucio ya apartment ri ndikoragwo through kiria kwaraniria ni WhatsApp group. Mukandikirwo WhatsApp group ini Ni kunu kumuyagirwo notice na mukerwo kindly tenant we are writing this to inform you that tomorrow there will be no water. Pump iko na shida lakini mwenyewe amesema atatuma maji, atanunua maji, italetwa na gari. Apartment ni marehagirwo maji no kwa gorofa na mutimenyaga murerwo no kiate gata kina wira wanyu wa ndati na nyumba ya gorofa ri na furati ni cio koraga riri gukwira horo wa furati ni cio koraga ina gate kioro kenja na bafu ri gicicio kia bafu na kia kioro ri iko irorete bara apartment gutikoragwo na jute roasters ndorona broti iko na jute roaster. Yes, iko yandikitwo hau gate-ini ukihinga tondu riu ni nyu common areas ni nyumuna wira. Of course ukoraga wandikirwo Monday door number 3 ni ye anaosha choo jute roaster guthambia cioro na bafu na kou kiatikari ni mwaga guthambia kioro kana guthambia bafu na guthambia nginya flori ni wira kwa niko gwethwo mundu athambie uri he on behalf. Apartment gutire mundu ukuragia kou ri kwandikagwo mundu athambie. Kiru kiria gikoragwo apartment ini ri ni kuri billboard ya buroti ka notice board kega gupinirwo communication. Yes. Na apartment ri gutikoragwo manegene tondu naku apartment gutire raithi ukoraga wiri twatiriri hatutaki loud music. Music should not go beyond your door. Yes. No wasia gorofa ri ndo number 1 ufa yake ni hindi Raina Royal Jamira. Ndo number 3 egwe Samido. Maradi flora igu akuka nayo apartment ri gari irara kundu kuriku gari ni itonyaga thiini ni kuri parking. There's parking. Yes. No nyumba cia gorofa ri ikona gari ĩrĩa ĩrara kũu rĩ nĩ ya mwene buroti bikabu yake kana gakũrwe na hihi igatiga space ya ngari ingi ino na ti nene na yaingira riu haihura uguo na nĩ ũmenye atĩrĩrĩ we waingĩra thutha rĩ hena ũhotekeku kĩroko ũkĩrio ũhingũrĩre ũyũ ũngĩ atĩa apartment gũtikoragwo ũkĩrio. Yes. We harĩa wa parking ngari yaku nĩ weka atĩa wa parking na apartment rĩ nĩ hinya mũno apartment ũingĩre gate-inĩ ũkore mandĩkithĩrĩrio kanyamũ ga advertise gas supply. You will never así kamandiko ka gas asa apartment ni hinya ucemanie na andu aya riri agucinirira ati aingire apartment akiuga gacomere ya karai kwao apartment ira kuingira gate-ini ri. Yes. Is a security procedure. Ora access yate na apartment imwe ciandikirwo nginya borithi na kungi ni biometric access kou gutikoragwo cabi no ihuthikire thitima ciora
Na kuria ciora kumwe ni mari nginya backup ya generator. No ndogi ningi apartment backup generator ri ndungiona apartment ni cia thika sasa ona riri ona zima zima kuru backup generator na no aka karia kanini ka generator karia karra turia tuiga go inyuthi-ini na ni ukoraga nginya apartment nyingi ri ene ni makoragwo mekirite barubu ici cia solar cia kumurika nja in case thitima cingiura mena at least cia solar kumurika nja. Yes na apartment ri ndungikora ndobori ya kugucia mai buroti gatagati irima ria mai itoke wapi? Nyumba cia ngoroba ni gukora hau na gukora irima ya kugucia mai kwanja ria ria kamuhindo ne kaika ona na apartment itire duka uja tire duka tikoragwo duka uja ndungiiga gathoko ja ya apartment acha apartment du ai wiga duka duka uja ona mundu akimenyaga riri ungienda kumenya nyumba irako na design iriku ri ni ukumenya depending na riri na wona hekirwo dirisa na nja ya kau ni ngorofani ukamenya kau ni ngorofani anajenga ngorofa like 11 na 51